Višestruke su posledice po žene žrtve nasilja i trgovine ljudima u Republici Srbiji zbog epidemije. Na prvom mestu mnoge usluge su ostale nedostupne za njih, mnoga vrata su zatvorena. Situacije izolacije koja njima nije strana. Mislim, žene žrtve nasilja su u nekoj permanentnoj vanrednoj situaciji. Ekonomske posledice po žene, pogotovo one koje su izašle iz situacije eksploatacije i trgovine ljudima, koje su se oporavile, koje su nekako vratile kontrolu nad svojim životom, se takođe promenila. Mi smo uradili neko istraživanje, jednu analizu, promptno, posle nekoliko meseci od proglašenja vanrednog stanja. Ispitali smo 36 žena koje već su nekada bile u našim programima. Njih preko 70% izgubilo posao u prvih 3 meseca. To su žene koje definitivno jesu u većini slučajeva žene koje nisu imali šansu da završe školu. One nisu konkurentne na tržištu rada. Postoji frapantan je podatak da je 850.000 ljudi u našoj zemlji praktično je sa nezavršenom osnovnom školom. Većina od njih su žene, većina od naših korisnica su baš te žene. Samim tim što su izgubile te izvore prihoda, one su ponovo ušle u neki rizik. Ne treba gubiti iz vida da se najčešće nasilje u preko 70 do 80% slučajeva dešava baš u svojim familijama, u svojem domaćinstvu od strane osoba koje su tim ženama bliske. Sledeći rizici i analiza koju je Atina uradila jeste o digitalnom nasilju, o zloupotrebi žrtava trgovine ljudima u digitalnom prostoru i tu su frapantni podaci. Mi smo uradili na velikom uzorku praktično tu analizu. Mi smo ispitali 178 žena i devojčica koje su bile u situaciji trgovine ljudima i podaci zaista jesu alarmantni u tom smislu da preko 40% njih jeste doživelo ozbiljno nasilje u digitalnom prostoru, to je sajber proganjanje, to je zloupotreba eksplicitnih pornografskih sadržaja na socijalnim medijima. Veliki broj njih, čak preko 60% njih je doživeo pretnje, ucene, da povuku svoje iskaze u nekim postupcima u kojima su bili od strane nasilnika i od strane trafikera. I jednostavno nasilje u digitalnom prostoru, ono što naše iskustvo kaže i ono što jeste činjenica, ništa nije za mnoge manje traumatično i sa manje posledica nego i nasilje o kome stalno govorimo, da li porodično nasilje i nasilje u nekim fizičkim prostorima. Akteri koji se bave time moraju podjednako da jačaju svoje resurse i kapacitete da odgovore na to, ne da relativizuju, ne da umanjuju tu vrstu nasilja u odnosu na druge i da ne istražuju i ne štite žrtve, nego da jednostavno se ponašaju kao što smo i svedoci, kao i kada štite političare kojima se upute pretnje na socijalnim medijima, pa vrlo promptno, efikasno nađu počinioca, tako još bolje i još efikasnije treba da učine kada je reč o nasilju nad ženama.